bite byawe wageze hano gute? Ufite ubwoba byagenze bite? Uti urimo uratinya imbunda? Uya sana hano sana. Ushaka kwirukanka? Garuka hano. Hakana humura. Asunika umuntu nakana gato wagezamo hano gute? Ntibagutumye kugira? Bagutumye ngo? Utashe mu ishyamba? Oya. Byagenze bite? Naringiye hariya. Niko. Aha ngo bagutumye kugira ngo dukore iki? Naringiye hariya. Oya, hirya hano hari inzira ihari. Urabona atari mu kigo hano? Ari imbere. Imbere? Ndimo ndahareba se buriya? Ntago ari mwebwe batuma? Niko. Bagutumye hano kugira ngo uzi kuhungabanya umutekano wacu? Oya. Ufite imbunda se? Oya. Hindukira nshaka kureba. Nayo mfite. Hindukira ndimo ndaburana nawe jewe. Ongera uhindukire. Aha ngansobanurira hano wagezemo. Bagutumye umunyu, bagutumye isukari, byose ntago bigurirwa hano muri iri shyamba. Bagutumye iki? Kumenya amakuru yacu. Bagutumye umuceri. Umuceri? Umuceri. Wawubonye? Oya. Byagenze bite ko utawubonye umamara ikimana? Nsanze wicaye. Wari wicaye ushaka iki? Cyangwa nkurase? Wenda kunda kurasa. Aguma garuka hano. Isasu urarizi? Oya. Isasu riragenda guma. Ngambabare. Ntubabariza? Wewe kutatubabari ujya kwinjiramo hano se? Wowe ujya kwinjiramo hano kutatubabariye bya kubera iki utatubabariye wowe? Ntabwo narinzi. Ntabwo arubizi? Ntabwo ari uko bigenda bite? Ntabwo narinzi ko ndi busaha. Niko, urimo urampunga wigira hariya hirya urabona wansiga buriya? Oya, nabonaga uri umusirikare ngene. Ngira ubwoba numva gushaka kundongora. Umvaga nshaka kukurongora? Uko mwashiritse ubute? Ubu urabona giye nta soni ngira ku buryo giye narongora umwana w'imyaka. Ufite imyaka ngaho bundi? 19. 19? Disuvuye mu myaka, uvuye mu myaka uri muri urisheka. Mwagenda ubunza nyine wahennye kugira ngo bakurongore. Nibyo bitumye uyoba ukinjiramo hano. Urabona giye mfite ubwo bwenge se? Oya. Urabona giye ndi gipfundikizo ku buryo uza kudukinaho? Oya. Hari imikino tugira uko bizi? Oya. Aha, none utekereza ko giye mfite umwanya wo kukurongora. Uzi ko twarasize abagore mu rugo? Uraniye? Garuka hano hino. Basi mbabaye. Kuki kumva bigoranye ariko? Nawe ngo ntago nshaka metero ebyiri aho ngaho. Niyo mba nduryana simba nakuriye so. Uzi icyo twarongoye ku munsi? Urazi? None se kuki ndimo kukuvugisha nkabona urasimbuka nkabona uri muri yamatsu usimbagurika. Reba hano mfashe. Ubu niyo nakubwira ngo uryame hariya ntago wabyanga. Ntakurasa? Oya twe dushinzwe umutekano ntago dushinzwe kurasa abantu. No kurongora ubwacu ntabwo twarongora umwana ungana nkawe. Sibyo? Biti none discipline dusigaye dufite nta nubwo jewe nanagerageza no kugera n'indaya babandi ubona bigoriki. No. Ni gahunda kuri gahunda. Kugenda muri gahunda, kurongora muri gahunda, gutekereza muri gahunda, no kurwana muri gahunda. Ubu nakwita muri gahunda kubera ko wayobye winjira mu kigo cyacu. Washaka ko tukurongora none se? Oya. Kubeshya ngo bagutumye, ntago bagutumye ndimo ndabibona. Ahubwo babutushyuye nyine hari ukuntu umuntu yumva icyo yakora cyose ari kugenda nyine atandaraza. Oya kama muwa. Bari bagutumye? Mbyizere gutyo? Inzira igucyura ni iyi. Cyangwa wayobye nako? Ongera utungura utoki aho ugiye gutungura utoki ugura haza aho ugiye. Ukamumbeshya ngo wayobye. Tugura utoki aho ugiye nkujyane. Wayobye. Muheke mu mugongo ngujyane. Tugenze dute? Muyobore. Aho ngiye surahaza? Uvuye hariya, nje ngiye hariya. Hanyuma ndakuyobora gute? Cyangwa nkure kugende wenyine nta kibazo? Oya. Niko. Ubu urambonye uravuga ngo ntarongoye
n'umwafande ntacyo naba nkoze. Uba agapipi kuzuye amazi ku buryo wumva pepe bagomba kuyajanduramo. Ndakare usicyo nahita ngukorera ubu ngubu urongera gusubira inyuma ikintu ndi gukora urakibona. Garuka hano nkuyobora aho ugiye ugende, ntabwo nkeneye kongera kuvugana n'amagambo menshi, sibyo? Undi munsi utazongera kubunza agapipi, turumvikana? Yego. N'abana mungana ukajya ukina nabo iby'abana, kuri ibyo bibongoza nyine ukumva ko wahaye akana ejo uri ukarusha imyaka bikarangira umenyereye abantu bose, si sawa? Yego. Sindiyo? Yes. Gahunda ihari ngiye kukuyobora aho utaha ugende, nuhabura turazererana turagendanamo hano, aho njya ntuhaza ariko nawe urahajya kuko niwe wiyobeje. Hano